Eri izooba abantu abarakurenga omuri 300 kuruga omuri Kawempe, Wakiso n'ahandi nibo bayegiita aha kibiina kya NRM barikuruga omu bibiina eby'obutegyeki ebindi. Omuhandiiki mukuru w'ekibiina eki Richard Todong niwe yayebemberamu okwakiira abantu aba aha mukoro ogwakorerwa aha kitebe ky'ekibiina. Nobu haba hariho enjura nyamwingi abantu aba bareebwaho barikushara amazina g'ebyeshongoro ebirikuhaana omwebembezi w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni. Aba barikurabira omuri bakama baabo bagamba zimwe aha nshonga ezibareetiire baruga omu bibiina byabo na munonga ekya National Unity Platform. Right Honorable Secretary General, olunaku lwa leero si lwe lunaku ng'ennaku endala. Luno lunaku lwaki? Lwa njawulo n'okyobola n'akale kakyuseemu. Luno olunaku lwe tuzze okukola ebyafaayo. Ffe tuvudde mu zooni gye beeye Nabweru eya Chairman Nankya. Bassebo ekituleesewa twakyuse era ffe twafuuse banna NRM. Kyekituleesewa wano ne kaadi zaffe tuzirina ffe tuva mu zooni ya Chairman Nankya era tusuubira nti tekigenda kuddamu kubaawo. Tubasaba mutusembe kuseniya naffe tukube kakyereka eggwanga. Nabwanyuma omuhwezi w'omuhandiiki w'ekibiina eki Secretary General w'ekibiina kya NRM yagambira abantu aba ngu ekibiina kya NRM ni kirungi kandi kyakiira buri muntu weena. Museveni oye! Egeto oye! Nze njagala kubeebaza ekintu kimu okusalawo ne mubuuka ne muva mu biwaani ne mudda mu byaddala. NRM kibiina kya ddala kitwala abantu mu Uganda yonna. Ate nga NRM bw'egamba nti egenda kukola ekintu ekikola. Nze njalo bategeeza nze omu ku batandisi ba UID. Nabwanyuma Secretary General w'ekibiina eki yahamya kuba kwija kukwatiraho kureebeka ngu abantu aba baruga omu bworo kandi nabo baguma nibagira ebizibu ebibayeyamba. Trust is very important when we start a relationship like this. Kikulu nnyo nga tutandika enkolagana eno. And I'm going to tell all NRM people era agenda kutegeeza abanna NRM bonna that you have come and you should be treated the same way like anybody. Nti nga bwe muzze tugenda kutambula bumu naffe ababaddemu okuva emabega. We are going to use your team to campaign for the president from your area. Tugenda kukola nammwe okunoonya akalulu ka President Museveni mu bitundu byammwe. NRM oye! Ebyo bikiri aho eminyeeto ey'amatendekero agahaiguru abahagizi b'ekibiina kya NRM bebembirwemu ba guild presidents baabo bayeta abantu boona na munonga bari omu za universities okwija kubaho aha mukoro omwebembezi w'ihanga barikumwikiriza kwesimbaho. Ndi omukulembeze w'abeegi a Team University ari Mengo. Itwe nkaba kulembeze ba Team University hayo okuhagira President Museveni omujyaka kalulu ake2026 nka president witu kandi ntwe hayo okumushagika nko kutwire ntukikora obutosha bwena ntwija kumuhagira mpaka ashaya muheru twine kuma ebyatukorire omujeje emyaka yone yatutegekire. Nabwanyuma omukoro gwahendera barikujweka za t-shirts abantu abijo mu kibiina ekya NRM. Makuraga Gashakwa Ronald Ngabiran.